qayerdan geldiniz uka? Samarqanddan bak. Samarqand? Biz ham O'zbekistondan bo'lamiz-da. Dachishga pul berib qo'yamiz. Samarqandlik birodarlar kelib qopti. Samarqand qayerdan? Ha uka? Ha? Urgutdan. Urgut? Ha. Samarqand Urgutdan keldingizmi? Necha kun bo'ldi kelganingizga? 5 kun. 5 kundan beri mayitda yuribsizmi? Qayerda yotasiz uka? Kvartira. Kvartira? Siz mayit etasizmi kvartira? Necha pulga? Ha? Ayım bilan. Ayım bilan kelgansizmi? O'zbekistonda ruxsat yo'q, ha? Tilamchilik qilgan ruxsat yo'q, ha? Qirg'izistonda ruxsatmi shu? Deyishmaydi, sizlarga militsiyalar kelib tekshirmaydi, militsiyalar kelib tekshirmaydi, tekshirmaydi. Tekshiradi. Uka, O'zbekistonda mana shunaqa tilamchilik qilsangiz urishadi. Tilamchilik dag'irga keldimda bak. Ha? Dag'irga. Doriga o'rvatasizlarmi? Oyoqqa dag'irga keldim. Mana Samarqanddan bo'ladi ekan bu ukamiz. O'zbekistonda. Siz chenga Qunash Asanovning ayol bo'lasiz, jo'voy bo'lasiz. Shu tilamchilar uchun qamalib o'tiradi-da. Shu emeler uchun, tilamchilar uchun yozgan post bo'yicha qamalib o'tiradi. Bunaki bu bala o'zi aytib atqандай O'zbekistonda ruxsat yo'q tilamchilik qilganga. Bizning Qirg'izistonda kengiri tilamchilik qilyapti. Sizning joldoshum ko'rinishmi, mizonli ko'rinish emasmi? O'shonda men joldoshim javobgarchilik tortishi kerakmi, aqtalishi kerakmi? O'shaga qo'mchilikda ko'ngil berib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Samarqanddan keldim dedi. Samarqanddan keldim deydi. Apasi bilan keldi. Daralanganqa o'sha yerdan ақша tutmaymiz. Bo'pti, jenga. Mayli. Bishkekda, sentrda ploshadning janida. Prezidentimiz Sadir Nurxo'joyev Japarov. Men sizga qayrilum sebebi men Facebook аймағында танылу Qunash Asanovдың жұбайы боламын. Мен sizga qayrilum sebebi men жолдошум май айынан бери эч себепсиз эле номер 1 СИЗОда кармалып турат. Мен sizga калыстыктын гаранты катары кайрыламын. Ошол күйөөмдүн сот ишине кийлигишип мыйзам жолунда чечип бересиз деп ойлоймун. Суранамын ошол сот ишини оң жолго чечип беришиңизди. Себеби менин жолдошум үлгүлүү ата эч кандай мурда кылмыш иштерине аралашкан эмес. Жана Кыргыз элинин патриот жигити катары ар бир өзүнүн сөзүнү Facebookка жүктөп жүргөн. Кыргызстандын закондору боюнча, мыйзамдары боюнча эч качан адам укугунда сүйлөгөн сөз үчүн жоопкерчиликке тартылбайт. Ошол ишти мыйзамдын жолунда карап беришиңизди суранабыз. Qunash Asanov Кыргызстан мыйзамдарында 330 берене 2 бөлүгү менен кармалып турат. Ал жазган постунда Өзбекстандан кирген лөллөрдү мыйзам түрүндө жолго салыңыздар, караңыздар. Кыргызстанга канча зыяндарды келтирип атат, финансылык зыяндарды келтирип атат. Ошонун жолу барбы деп кайрылган коомчулукка ошол боюнча эле кармалып турат.